Kurahira kwa perezida watowe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump no gutangira manda ye ya kabiri biregereje cyane. Nk'uko yagiye abivuga kenshi, yongeye gushimangira ko afite umugambi wo kwigarurira intara ya Greenland, igihugu cya Canada n'umuhora wa Panama. Kuri uyu wa kabiri mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, babajije Perezida Trump niba azakoresha ingufu zo mu rwego rw'ubukungu n'izo mu rwego rwa gisirikare kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigarurire Greenland n'umuyoboro wa Panama, maze abasubiza gutya. Oya, sinabizeza ngo nzakoresha iki n'iki cyangwa se byombi. Gusa icyo navuga ni uko tuhakeneye hombi mu nyungu z'umutekano w'ubukungu. Mu birori by'isabukuru y'imyaka 25 Panama imaranye umuyoboro wayo burundu ku itariki ya 31 y'ukwa 12 k'umwaka ushize w'ibihumbi 2024, Perezida wa Panama José Raúl Mulino yakuriye Trump inzira ku murima. Umuhora uzahora mu maboko yacu ubuziraherezo. Uyu munsi turuzi ibendera rya Panama ryisanzuye mu kirere cyawo nk'uko byamye bimeze iteka ryose. Dusubiye kuri Greenland, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifiteyo ikigo cya gisirikare gikomeye kinini cyane kuva mu 1944 na OTAN iragikoresha. Denmark nayo ni kimwe mu bihugu bigize uyu muryango w'ubutabarane bwa gisirikare mu karere k'inyanja ya Atlantika ya ruguru. Trump yibaza niba koko Greenland ari intara ya Denmark. Reka abantu ntibazi na gato niba Denmark hari uburenganzira bwemewe n'amategeko ifite kuri Greenland. Ariko niba babufite bari bakwiye kubwiyambura kuko tuhakeneye mu nyungu z'umutekano w'igihugu cyacu n'isi yose yisanzuye. Ndavuga kurengera isi ifite ukwishyira ukizana. Iyo uharebye nta nubwo uba ukeneye ibyuma bireba kure. Iyo urebye hirya no hino haho uhibonera hose amato y'Ubushinwa, uhibonera amato y'Uburusiya hose. Ntituzemera ko biba bityo. Mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze n'imyaka ishaka Greenland. Yasabye kuyigura bwa mbere na mbere mu 1867. Denmark yaranze. Mu 1946 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarongeye nanone irabisaba. Guverinoma ya Perezida Harry Truman yashakaga gutanga amadolari miliyoni 100 y'icyo gihe. Nabwo Denmark yaranze. Minisitiri w'intebe wa Denmark w'ubu umutegarugori Mette Frederiksen nawe ntahwema gucira inzira ku murima icyifuzo cya Trump. Reka mbisubiremo birushaho gusobanuka neza cyane kurushaho. Bigomba kugaragara nk'uko biboneka mu maso ya guverinoma ya Denmark. Greenland ni y'abaturage bayo. Nubwo bafite ubwigenge n'ubusugire bicagase, abanya-Greenland nibo rero koko bifatira ibyemezo. Bafite inzego z'ubutegetsi bw'igihugu bishyiriraho ubwabo binyuze mu matora ya demokarasi. Ku birebana na Canada, kuri uyu wa kabiri abanyamakuru babajije Trump mu kiganiro bagiranye niba azayigarurira akoresheje ingufu za gisirikare. Oya, tuzakoresha ingufu z'ubukungu. Kubera ko Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bibaye igihugu kimwe, byaba ari iby'indashyikirwa. Byakuraho imirongo y'imipaka idafite ishingiro, byagirira kandi akamaro kanini umutekano w'igihugu cyacu. Erega ntimukirengagize ko n'ubusanzwe ari twe turengera Canada. Ibi byo kurengera Canada bikubiye mu masezerano y'ubutabarane hagati y'ibihugu byombi yitwa NORAD, by'umwihariko no mu rwego rwa OTAN muri rusange. Mu gusubiza Trump, Minisitiri w'intebe wa Canada Justin Trudeau yanditse ku mbuga nkoranyambaga ati ndakanyagwa, nta gashitu na gato cyane k'amahirwe gahari ko Canada yaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uko bimeze kose, abahanga n'abashakashatsi basanga kwigarurira Greenland, Canada cyangwa umuhora wa Panama bigoye. Umwe muri bo ni umutegarugori Tesalia Merivaki. Ni mwarimu wa siyanse za politiki muri Georgetown University
ya hano i Washington DC yavuganye n'ijwi ry'Amerika ku ikoranabuhanga rya Skype. dutuye mu isi aho ibyemezo bidapfa gufatwa n'igihugu kimwe. Nubwo guverinoma ya Trump yashaka kwagura igihugu no kwigarurira ibindi bihugu, byaba bisobanutse gute duhereye ku birebana n'ingufu no kwivuna Amerika? Mu rwego rw'ubukungu, Trump avuga ko azashyiraho imisoro n'amahoro bihanitse kugera kuri 25% ku bicuruzwa biva muri Canada biza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.